Pozdrav ljudi, ide jedan brzinski video u kojoj ću predstaviti svoju kolekciju. Nju već znate, međutim imam par satova koje sam dodao. Tissot, znači PR516, njega već znate. Doxa, dodatak u kolekciji, znači novi sat. Za njega sam napravio jedan short, znači kratki video zapis. Originalna Doxa u vrlo lepom stanju iz 60-ih godina. Doxa Bisynchron Conquistator Automatic, koji ima jedan problem, znači mehanizam unutra se mrda, možda možete čuti. Treba da vidim u čemu je problem, da li fali neki štraf ili možda onaj deo koji ide, onaj prsten koji ide, koji fiksira mehanizam. Enicar, pa njega ste već videli. Corteber Grand Prix, kalibar 698. Pre jedno 3-4 godine sam imao jedan, prodao ga i hteo sam opet da ga vratim. Znači kada sam video objavu da jedan dečko prodaje ovaj sat, ja sam prosto morao da kupim ovaj sat. Tada sam napravio jako veliku grešku. Sačuvao sam Corteber sa Unitas mehanizmom, a prodao sam Grand Prix Corteber. Znači u pitanju su in-house mehanizmi, znači mehanizmi kućne radinosti. Kalibar 698. Isto Corteber Grand Prix, već sam pravio video, međutim tada nisam video jednu stvar. Ja sam mislio da je ovo sat koji ima dve kazaljke, međutim nema. Jasno se vidi da kod ovog sata fali sekundar. Međutim, to nije sve. Referenca ovog sata je 9527. U opisu videa ću vam postaviti link kako ovaj sat zapravo treba da izgleda. Ovo je kalibar 697, znači isto Grand Prix. Treba da ima drugi cifer sa krstom i ručno napisanim Corteber. Lanko, novi sat u mojoj kolekciji. Isti mehanizam koji se nalazi i u Omegi. Krunica ima potpis od Cortebera, pa vidjet ću možda u budućnosti budem iskoristio ovu krunicu za ovaj Corteber, a ova krunica kod Lanka. Hanova, znači u čeliku. Adria Kronel, za njega sam isto napravio klip. Seiko Picado 7009 mehanizam, imao sam jednom i drugi, međutim njega sam prodao, ali ovaj nikada neće biti prodat. SNKK 71K1, znači 7S26, 4R36, SRPD 29K1, znači već sam pravio klip i o tom satu. Citizen, raketa, znači
za slepe, kao što vidite. Jacques Le Mans N207ZC, znači sa Mijotom. Mijota 8N33. Skeleton. I ovo je bio moj prvi ručni sat sa mehaničkim mehanizmom. Ako izostavimo onaj liđ, ono smeće sa AliExpressa koje se pokvarilo nakon manje od godinu dana, ovo se može računati kao prvi sat sa mehaničkim mehanizmom. Znači navijač je. Ovo je nešto novo u mojoj kolekciji. To je Seiko 7548. Jako cool sat. Sad ovdje od velike kazaljke ne možete vidjeti. Ostavio sam da dan bude na japanskom jeziku. To mi je nekako jako cool. Tu je i swatch. Znači, Casio Edifice, ovaj hronograf, Casio Duro je tu isto tako, G-Shock, Jacques Le Mans 755, znači sa Moonfaceom i Loros. Pokušao sam sve da ovom satu nađem cifer, međutim nisam uspeo, tako da ovaj sat će biti prodat, a kasnije planiram da uzmem još jedan Korteber Grand Prix. To je to, pozdrav!